Lep pozdrav še z komentatorskega mesta, drage gledalke in spoštovani gledalci. Letošnji adventni dnevi so in bodo drugačni kot v prejšnjih letih. Nam bo pa december popestril tale večni derbi. Zanimivo, to je v zadnjih 10 letih prvi medsebojni obračun Olimpije in Maribora v zadnjem mesecu leta. Vombergar. Očitno bosta ekipi napadali v valovih. Pavlović je prišel pred Martinovića, pa zdaj Vombergar, ki lahko tudi strelja. In na koncu je šla žoga čez gol, zaključil je Kvesić. Ivanović. Vselej, ko dobi žogo Ivanović, je nevarno in prečka! Kakšen lep strel Ivanovića, ki je sedaj sprožil z velike razdalje. So preprečile Ivanoviću, da bi zadel za vodstvo Olimpije. Kajmakov. Dobra žoga zdaj za Ivanovića, priložnost za Ivanovića in gol! Zadetek za Olimpijo! 1:0 vodijo Ljubljančani. Đorđe Ivanović. Ja, izjemna podaja in ta prisebnost Ivanovića, kjer se vidi, da ima nek karakter poseben, da zna tukaj pravilno odločitev sprejeti. Juga je pravi trenutek predriblal. Je Repas. Vombergar ga ovira. Pa za trenutek samo Kajmakov. Mariborčani so obdržali žogo na svoji strani oziroma v svojih nogah. Matko namešča krov na vetru, ostaja 1:0. Freliha, prihaja Požek Vancaš, spet ni najbolje zadel žoge. A krov na veter na drugi strani. Vse se je razživelo. Matko je v kazenskem prostoru in Frelih odbija. Brani Žiga Frelih. Še na žogo v kazenski prostor. Kako blizu je bil krov na veter tam. Pušča prednost Perić, Andrejašić gre po desni strani. Andrejašić pred gol, tam je Ivanović. Priložnost za Vombergarja, gol! Zadetek za Olimpijo, 2:0. Kvalitetno se deluje. Tukaj tudi dobra odločitev sodnika Perića, ki pušča prednost. Dobro odkrivanje na drugo vratnico. Andrejašić, odlična podaja, dobra reakcija. Juga, pa ni uspel. Ivanović, ki gre iz igre, je ravno še v tej akciji sodeloval do te mere, da je prišla potem žoga do Vombergarja. Korun prihaja na mesto Marina, se pravi, malo zapira zdaj. Je bilo res nekako tako, da so imeli težave, sicer imeli eno od priložnosti, ko bi lahko tekmo postavili malce v drugačen aspekt, ampak če že morajo izgubiti kakšno tekmo, je to prav tista proti Olimpiji. Olimpija je bila danes boljša. Govorila smo namreč o tem, da imajo težave z ekipami, ki so na enakem nivoju kot je Maribor, in je rekel, da je to povsem normalno. Pa da, znali smo da će psihološki biti teška ova utakmica, pokušali smo ju pripremiti na način da previše ne razmišljamo o bodovima i da razmišljamo samo o izvedbi kako ćemo i na koji način doći u dobre situacije tokom cijele utakmice i iz toga izaći posljedično sa pobjedom. Odlično prvo poluvreme, bih rekao, s naše strane. Točno ono što smo htjeli smo i radili. Vidjelo se da je to bio jako visok tempo koji smo uspostavili. I tu smo onako lomili Maribor i trebali smo puno uvjerljivije voditi. Drugi dio smo znali da će nam možda ponestati malo i energije da uspijemo to držati na tom nivou i da ćemo se morati braniti, da ćemo krenuti na sve ili ništa. Tako je bilo. Ozbiljno smo se branili drugi dio, malo smo promijenili neke stvari formacijski, ali od početka do kraja uvjerljiva pobjeda, zaslužena. Po svim segmentima mislim da smo bili odlični i svaka čast mojim igračima.